Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kanongstern Social Service Society kabashit khot Ryngkat da Nsss kawin ni Seng Trei Sngewbha jo Meghalaya kalayo ya ka Mahavir Award ba arpo henriu ya kabala ai da ka Bhagwan Mahavir Foundation Chennai ka Nsss kala shajit na kabenta ni ka award jo ka top community and social service nagispa atli NGO jo kari India ya kani ka award la ajing tip ya ka Nsss ha ka arkun ri trek uno pra arajar arpu ar pala-pelat kubor pat ba ka khat atre ukalla lingkot arajar arpulai balasam ka arpulai tarik unai weng arajar arpulai ha Chennai daulat ka jela Tamil Nadu URN Ravi Ryngkat ka jingnan lang unong Seng bat ki trustee jong ka Bhagwan Mahavir Foundation unong yo ya kani ka award na kamenta ka Nsss uday Father James Anderson's Imli ubaday director barim jong ka Nsss baru Presiden bertema jog Nsss hak jingedan lang Father Roland Dingdo Presiden berim Father Ditender Lingkoi Director bertema jog Nsss ba Father Sabrin Lingdo Treasurer jong kani ka Seng kani ka award ka kentob isi polak tingka ka Pisa ka Sernon bat ka jingsa kan mau. The Bhagwan Mahavir Foundation is pleased to confer the 26th Mahavir Award in the field of community and social service on Nongstoin Social Service Society in recognition of its exemplary service. We hope many would emulate them in the service of society. I request Honorable Governor to kindly present the award to Nongstoin Social Service Society represented by Thiru James Anderson Seamley. Thank you, sir. I request. Kandung adam na jing skill comment ba hakin kasgi Nongstoin Social Service Society kalau yo ini Khusnam ni ka award ka Bhagwan Mahavir Foundation ni ka award ka bahar pun reu jo ka Mahavir hakin kasgi apo Chennai Governor House Tamil Nadu idap na jing skill comment yang itu baru la kerja ban boy sa ka thong am tame GB members staff jo Nongstoin Social Service Society keban Trei to mit na basi ban yo yang ka award na ka banja organization yo ketika award itu kasih kakak Pisa pak sipulat tingkah kami menco bat ke citation berkani ketika brom na organization jomi ya ketika award 8 benar baik ba akan khatam tadi kunai Januari ajar mulai baka jingti bro layo kamaswa hakata ketika arpro tadi Desember ajar arpar Dingi ai play shibon ni pi barok kham tam ek ni ka Bhagwan Mahavir Foundation ban ki trustee jongka ki bala ai ka wat ban jiet yangi ban ki we ken jus ba dei southly ki ken jus ki feel prepare ki ba yo ki ka wat tan ni ke tin play shibon play pi barok ta ni ngidan hang ne apo Chennai akan ka Raj Bhavan ane ka yin jong governor jong ka Tamil Nadu ngiwan hang ne ban wan sim ya kane ka award ka ba kane ka Bhagwan Mahavir Foundation I award ka Nongstoin Social Service Society ane NSS ka bagi ong berbo di award ka ba ai ka sekolah kita ka Pisa ai ki momentos ini sertifikat kalau dikum ke organisation yang Nongstoin mana sajai ba dari kelak pau dan dari dari India hibar bawai ni dapat men di I play di Trei jong kan Nongstoin Social Society di belakang itu dari Father James Khusnam director lagi ayo ayah awal dari tender dari director pemerintah di bagi staff jong kan Nongstoin Social Society di balai Trei gambar hai ngidap tak jimen bat mentai ayo ayah awal di Nongstoin Social Service Society kelapa haka di India berapa Gubernur jongka Tamil Nadu Tuan Manai ni awat mentara sengi ngai play bad kickbox dengan Nongstoin Social Service Society makanan lah Trei sistem fisio akan kamu menroy ya kan
social work haka district ban haka jela berapa bani demen skam ba danlah menteri hitam isu dan wantar itu organisation jengi ban bun ki mentoi bagi berikan lah bani anak organisation jengi